Chachin Sakabatan America Chatebal Jamal Khashoggi ni ton chopye ke jinda chupe na Istanbul na yebe Saudi Arabia shungzab yana legun na kelam to tangwe gab zamlin jinga na khumba ta Khashoggi gyagab ge sanzam shiryo to thanyon la da chaba she shungda ta che mitun ba she gyagab ne chöjö chimba ta yine zenjö na dujong nöje ge gangye tebe ngozab chönyo ba re rawan kambe la da te tokyo chebe nyento shi rasa pipi ni tembe na ya ba re du. The report is really our effort to try to describe the global scale and scope. Yentu dine ne duen di ko kole na tseshi dan gya yun de jö che gyur nga zö be zön ge tapshe ngunde shi dan zamlin jinyo na mi mangbu shila kan chube gyab changa dan so yib ngodon kashe se jö che gyu de re. Yentu dan na goso dan zindi to tam kanya timge ki chibu dan wa tebe nidon chubshi lo ne sun genzam le gebe tangne mata chugya gezam chungyo pa re du. Tena zenje badang yuja jizo la mi pen chebe yegab zobu chu gyana Rwanda Saudi Arabia Iran Urusudan Turki yi netuen ko shimju na chui pa ridu. Shunda tache mitun ba nyanta chen namjan siwan chikdu ringlu ki goti zwe mi pen yin ba tang la ta te cha chen shi cha yeba Rwanda kambe teje nandu. Not only the killing of Jamal Khashoggi, but for instance, Jamal Khashoggi chubu mimba pechön do chigena netwe chashimbe nyanta chengi Rwanda tunye ba polusan bagina tsinti cheba ta debelo na shunda tache mitunbe Iran gi mi mangbushi tsinti cheba tishin Europe na urusu shunjin mine chechene mi yang koso chiki yopare munse chegi netwen shen shine pimeso numgo tongyu topdan topju roban nanken Saudi tunye wa lojin al hadolol yimba ta yudon chopke lor komo United Arab Emirates ne tsinti cheba ta Saudi Arabia na sunju cheba ta dujong nocho tongshin yopare du. Tetabe ne ju samjo yongwa roba chegyu America tebe mangso dembe gyagab tsu mawo banan tanyo ngongo chegyu tyabjo ta yune chibu deshin ziju ki siju ka gyashu nangkoba nyento diyi nengu na yopa redu. Sakoba sindi senki ne ju di peba ta papju ta nyenjo shuke namka tenzin yin.